ngai thla tu hai chibai le Hmar ni som ni thotan ni sang ni som ni Chanchinthar team tu Olivia F Tusing amasan chanchin langsar zul hai Dr. Chalton Lin amole team ni som pakhat sung Pherzol district a thang India le China inepna LSC a Hmar nuhak duty Assam State Disaster Management Authority an thoka thusuk Mumbai a pharmaceutical company Lin Glenmark hai chu COVID-19 damdoi thua in shil feeding in CDSCO in anshitir tu hin chanchin kim changlemin Dr. Chalton Lin amo PSC chairman le Pherzol District Community Quarantine Management Committee chairman chu Pherzol District sunga nisom pakhat sung athang hnungin Hmar ni som pari sang ni som ni Zandar som khan acheng na in Lamfel Imphal dam takin atlung nok ta ni in ei thulak na chuna shil Dr. amo le team hai hin Hmar ni som pasari sang ni som ni khan tai thu khu an kana Tai thu khu mi COVID-19 shipui leya ramdanga in thoka hungin loi tui thaphai quarantine center a in thoka lo suk ta hai chukanin thlai thlenga ot puitol hi huna hin bil tu MLA in abula in thoka atop chen abui pui zo hnunga an in lum hai nge ya wakana angai sakji awasuk langnok hai an huin lomo manti thu an shil Tipaimuk MLA Dr. Chalton Lin amo chun hi huna hin tai thu khotlang thui tu hai khom an pol puya a Facebook tinga tai thu me pui le khotlang thui tu hai ko ma alawin tim ahung kirting nge ya tai thu khuwa electric mever mangman dinga ati chu arik lut zan tak warman no sin khom Hmar July ni som parit sang ni som ni khan tai thu khu chun electric an lo muta Hizawa hin Dr. Amo hin Pherzol District Headquarters in Ngatna Pherzol Khuakana Pherzol Village Authority le Polshan Shana Thuitu Hai le in Rontlangin Mating Peya Malak Danding le Pherzol District in Ma Ason Pe Danding Chungchang Fumfe Taka Ngai Tu le Shil Tlangani Dr. Amo lo lom lut na dingin Pherzol Khotlang Thuitu Hai in Rui Tui Nai Tak an lo but sai Dr. Amo hin Pherzol District sunga lamlin sima mek haya enfel baka lungthulin le senvonin karle senvon khosung parbung khosung parvachom le daido in kar high black topping pakarot a simding ani thu haya shil Hmar ni som parit sang ni som ni khan Dr. Amo hin book pi khu khom ahung kana hi hona hin book pi khotlang thui tu hai le ursun takin anin pol tlanga Hmar ni som parit zandar rit bor khan MLA le team hai hi dam takin tui thaphai an hung tlung nok ta ani Tlangwal HB Lalvarlin upazar zo thangnau pa ke Bethel khu kachar Silmat Bible College ha BTH in chuk lai mek chu malaria PF lein zani sundar som pani khan elo theta Tlangwal HB Lalvarlin hi kum som ni pahnia upa Silmat Bible College ha BTH third year in chuk zomding ana a fenading kalman le khorso ding rosata in hloa fe chu limta thotan ni khan khosikin ahungin loya khosik hi zul pein limta zertop ni khan khoshelawin a umtana theito pa en kolni sin khom zani sun dar som pani khan chatun ram amilawin loi santa ani Tlangwal HB Lalvarlin hi mitakin ning taimale mitlom ngai theitak rongbol na konga mi thanem ngai melani Hmar Chanchinthar chun Tlangwal HB Lalvarlin thi na hi ei sun tak zet ani Manipur COVID-19 year mun positive case musuk tapo sangkhat zaku som pakhat damfel tapo sangkhat zahni som thumpanga active case zaruk som sariparuk recovery rate 64.62% India le China inepna boruk satak kara Hmar nuhak Mercy Kimpui Silmat Chorachanpur Manipur chu Lukung Ladakh LSC duty in ummek ama hi Indian Army Ordnance Corps AOC Major Sin Chellai mekani nuhak Mercy Kimpui Major AOC hi pu Dr. MK Matthew le P Grace Lalsimpui hai naw upatak ni in sang ni parit kum khan Delhi University in thokin BSc thatakin apasa
kumsang ni parit vekhan CDS UPSC exam a inzik klingin Chennai Muna Officers Training Academy a course thatakin abezo no ka choimoi na khom alodong nul tanghe nge ni in ei thulak na chunashil Kumar Sanjay Krishna Chief Secretary le Chairman State Executive Committee Assam State Disaster Management Authority Government of Assam men Hmar nisom parit nia thusuk orderan suachun COVID-19 le inzomin Hmar nisom ni pahnia inthok Inter-district inzin po shim thunok umma po phalni tanoni ti nashil damnona le emergency zul hai chu DC phalna chawa phalni bokata thumno fagle don phur tu hai ruk chu phalni nganti ti in thusu kachun azik Central Drug Standard Control Organization CDSCO hai chun Mumbai a pharmaceutical company lin Glenmark chu COVID-19 damdoi Favipiravir Febiflu manchung thua in shil feeding in thua pek CDSCO hai hin Member of Parliament MP pakhatan thok COVID-19 in enkol na dinga sengso sangkhat zahni somnga chu atam talu tia soisel na andong leya hi thusuk hi ansi mani CDSCO Controller General of India DCGI Ministry of Health and Family Welfare Noya India Ramadam doi simnale mangro enkol tu National Regulatory Authority NRA anni Glenmark hai hin Favipiravir Febiflu hi zunthumle thisenin sangnei hai tading khoma damdoi tha anga anshil hi COVID shrini lo natnadang damdoi ensin phallo anina protocol bosi anni ti in ashila natnadang damdoi dinga tha anga anshil khom hi switching na ing khom aumno ni in CDSCO chun atarlang Glenmark hai hin India mi pui minhui nungle mirethei hai an nol na lin tak ani ti in Controller General of India DCGI chun atarlang bokani hinglai jing hin India Today chun Glenmark hin Febiflu mum khata cheng zale pathum pe ya zor suk hi India rama COVID-19 damdoi sun laya aman tlom tak ni in na shilve thung Olekhang hai po kha tu ta Hmar Chanchinthar ei pung the hai chu ani ngai thatu hai hun mangin hoiro